akhoi ngasi di pangan haiba identity siga muslim haiba siga kari no se gyan tan da ba ta ri bra na ta ta da bra akhoi su ku ngau ba so dum yaw re ba ko akhoi gyan tan da ba gi kana ko mana muslim mai na haira ka kaman noi ne ta haija la ka pangan ji ta akhoi ken wai ku da pangan ya identity se manipuri ya moi na manipuri punamak na manipura le minari ba chile na kang khuri mag na pangan na ba se kari no haiba se mek shen na phajana tang khang na ba huna biu ha ba sai ngasi gi medium si ko sa ba lor am khan nai mayam da ai khut lo na ka mayam dai appeal to chake ngasi christian har ka da naga su christian lining chapani aduga cookie su christian lining chapani ba christian na ta ne ba ado cookie yam su naga ai na le se mai ma gi ethnic tuna tongan tongan ba jati hoina le ne ba ado muslim hai ba se islam chatong khoi do muslim ne ba ado akhoi islam chatpa singdugi manung da magi magi tongan tongan da jati le yaba ithing play yaba ko masi mayam na munna khambi ka do bone ba pangan hai ba se akhoi ethnic ka mane ba masi pangan hai ba se indonesia de hor pona te saudi arab te hor pona te pakistan de hor pona te bangladesh de hor pona te pangan hai ba se manipur gi soil de gi access to pa akhoi gi ba social evolution da access to pa adugumba top top pa unique ba identity mane ba mase akhoi maitai singda akhoi nan akhoi brother kalam na hato maitai singda mitna kanna yengano yengai de ha sam chume ba ngasi pangan gi puari singse pangan na iramba matana te ba maitai gi halaman singse na pangan gi puari si ibiram bangat na ba ko akhoi ngasi phangiba saitharol kumba bada royal chronicle da phangiba pangan gi contents me am se kanani iram no ngasi akhoi na puya da phangiba sakok lamlen ahan da ga yaw riba pangan gi puari si kanani iram no loyum ba sinjen da yaw riba ni thorol lambu ba da yaw riba tongan tongan ba te te larik sing yaw riba puari sing kanani iram no maitai sing na ibiram bangat na ba ko maitai sing se kamai ta wi ha kana maitai si tongan ba pichibida lai ta ba tongan ba du ba jati mane ba ko moi gi ko gi kano se vision ko gi kano se thamoi se apik pana te ba cho bane ba maitai si aduna natro lamdam sida islam chatpa islam lining chatpa kanglupa ma lamdam sida without any hindrance without any apparent apprehension access to misi islam lining duga mari leina na magi islamic ki waiba sharia magi chana sharia haibadi mem misconception chakani akai law of dower alagi law of succession aduga matrimonial laws mem si chalaina na bagi damakta ningthogi konungda akai kaji loisan naina lingkhatami se masi akai ningthau na granted to mem ne ba si Alamaite kingdom was earliest secular kingdom in the Southeast Asia. Akoine nasi nahi sin khambam sangi ya am sangi ba puna loina na Manipur le riba apik pa kang macha mayam se masi Burmese ki intervention da invasion da akoi mut khaga da loi khaga da kang matni maitaina external invasion da ki defend tor kana magi kang ki adum da customary quasi independent so adu restore to bia kana makoi se punna maitai kingdom sin big brother ki role loraga protectorate waraka makoi se punna access to ni la history ne ba masi so kai khamina ba chu sumaina pangan gi matang da leirami ba akoi ki puari singa se masina define torpa masina thillaga takpirakpa akhoi adumba identity se masi akhoi pangan singna kaidong nungda ngasi gi generation na koi thagokpa ya oi hase masi ai mayam da mon haise ibai pusinge matamda akhoi identity gi matanda akhoi confusion natraga uncertainty natraga conceptual akhoi clarity the problem leiba karin ta leramte nyamna khai sengi bang identity ana khoina pangan haibisi ki identity asia khoina define to matamda maitai gi adu ba component sing se masi akhoi ka ta thana ba yawi ta component yaw che yebo karamba component mayam he khainari ba ningon macha haibisi ki component cha chobo component lamni ko 1606 da akhoi kano to khiba langi lakhiba soldier sing do am khan khida ba maitai ni akhoi kano sing se akhoi lon aba pangjin ithau hai ko abok sumaina ithau sing si akhoi jada no da we bagi kano se history se ma ko chobo component ni pangan chaiba identity si kano se da magi macha sida lakba se ada sina taba direct maitai do same to same maitai do na pangan gi identity sigi achoba component nam su oiri ba that is 1/3 kumba nasai miraj na haibi bada yaw ba sagai muslim panchayat haidana lerami aduna 1932 da british na instruction tawra matungda khoi sagai se kyam leibage survey tor puthorwa na kanda 62 puthora pani 62 leina adu manungda 22 gumba se hauja hauji the extinct moira ba
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ 17 18 ꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯂꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯕ ꯃꯩꯇꯩꯗꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯄꯥꯡꯒꯟꯗꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯁꯥꯒꯩ 17 ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯁꯥꯒꯩꯒꯤꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧ ꯄꯨꯕꯒꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯟꯒꯤꯗꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯊꯧ ꯄꯨꯕꯒ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕꯒ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯑꯥꯏ ꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯕ 이리याꯁ ꯈꯥꯟ ꯀꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕꯗꯨꯗ ꯄꯥꯡꯒꯟꯁꯤꯡꯅ ꯏꯁꯂꯥꯝ ꯆꯠꯄꯅꯤꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕꯗꯨ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟ ꯑꯣꯏꯗꯕꯅꯤꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕꯗꯨꯃꯛ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯄꯣꯛꯄꯒꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯎꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯆꯥꯃꯤꯟ ꯊꯛꯃꯤꯟꯅꯗꯅ ꯇꯧꯔꯤꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯁꯥꯒꯩꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯌꯦꯡꯐꯝꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯌꯦꯛꯄꯝꯒꯤ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝꯒꯤ ꯁꯧꯒꯥꯏꯖꯝꯒꯤ ꯊꯤꯡꯕꯥꯏꯖꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯨꯏꯔꯦꯝꯒꯤ ꯁꯥꯏꯔꯦꯝꯒꯤ ꯁꯥꯒꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯅꯤꯉꯣꯟ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯤꯉꯣꯟꯗꯨꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦꯗꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯁꯦꯝ ꯇꯨ ꯁꯦꯝ ꯄꯥꯡꯒꯟꯗ ꯃꯩꯇꯩꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯒꯩꯗꯨ ꯄꯥꯡꯒꯟꯒꯤ ꯁꯥꯒꯩ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯌꯥꯗ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1606ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯂꯥꯃꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯆꯔꯁꯤꯡ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦ ꯃꯈꯣꯏꯗꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯒꯨꯔꯨꯅꯤꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯂꯥꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯏꯁꯂꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯧꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯁꯂꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯌꯥꯎꯖꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣ ꯑꯇꯩ ꯃꯆꯥꯛ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯖꯕ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯠꯅ ꯂꯣꯟꯆꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯀꯧꯕ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯚꯣꯂꯨꯁꯟꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯥꯔꯁꯤꯡꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯕꯗꯨ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯅꯦꯒꯦꯠ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 1606ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯥꯡꯒꯟꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯇꯨꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ 1606ꯗ ꯑꯦꯁꯤꯃꯤꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯂꯦꯇꯔ ꯄꯥꯔꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯈꯔ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯨ ꯄꯥꯡꯒꯟꯗ ꯅꯦꯆꯔꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦꯕ ꯄꯥꯡꯒꯟꯗ ꯑꯦꯁꯤꯃꯤꯂꯦꯠ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯨ ꯂꯦꯇꯔ ꯄꯥꯔꯠꯇ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯃꯌꯥꯡ ꯃꯌꯨꯝ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯡ ꯈꯨꯠ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯟꯖꯥꯔꯕꯦꯇꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯌꯨꯅꯤꯛꯅꯦꯁ ꯈꯔ ꯂꯩꯖꯔꯤꯑꯕꯀꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯀꯤ ꯕꯦꯔꯤꯌꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯕꯦꯔꯤꯌꯔꯁ ꯑꯃꯅꯤ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯗ ꯍꯦꯕꯤꯠ ꯅꯝꯕर 3 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯠ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯐꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯇ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯃꯤ ꯁꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯧꯕ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕꯗ ꯌꯨꯝꯁꯥꯔꯣꯟ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯀꯥꯔꯟ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝ ꯇꯨ ꯁꯦꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡꯒꯟꯒꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯇꯨ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯇꯨꯝ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕꯗ ꯂꯩꯇꯨꯝ ꯍꯥꯞꯍꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯇꯔꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯕꯣꯟꯗꯤꯡ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯚꯦꯂꯨ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯁꯨ ꯑꯇꯩꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯅꯔꯛꯇꯕ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯑꯩ ꯇꯦꯟꯁꯟꯖꯔꯛꯄꯗ आइडेंटिटी पार्ट से अखोई पांगनसिंगना हौखिबा मतम खरसिदा कमाई तौय काना ब्रिटिशना लाकांदा अखोई मिंगजे हाना चावफन कोरबदो तोंबा अदगी कोरबदो चावबा कोरबदो मदु मैते दसु चावबा कोबा पांगनदसु चावबा कोबा दो ब्रिटिशना करी हबचन बिरम हेकना लौचा पथापता करी दा मामदा एमडी हे हबचन बिबो मोइना लैंड रेकॉर्ड करी दा द एमडी हबचन खबा चावबगी मचा सिसु एमडी तोंबाइना मुक लाकपा एमडी तोंबई मचा से एमडी सनाये ना मुक चखिबो सुमाइना एमडी हापगी सिस्टम से सुमाइना ब्रिटिशना पिरम मने ब्रिटिशना सिजन रबदा अखोई पांगन सिंचे पांगल लाइरे सिजन रबदे मोइना मोहम्मद ने सो हाइरामी अदुगा मुस्लिम हाइना सो मुसलमान ने सो हाइरामी ब्रिटिश के रिपोर्ट सिंग साखी निको सुमाइना मोइना करमे आना सिरेजिदा मखोइना सुमाइना हबचन बिबदगी पांगन सिंसिने एमडी पाइरपा अनि एमडी पाइग्रा मतुंगसिदा अखोई आइडेंटिटी की ओइबा रियलाइजेशन से अखोइना खर तपखिबा हाइतारे अदुना मरम वरकांदा अखोई सागै युना हापगी थबक से अखोई पांगन सिंना खर थिंदा होबनी मसिमा इ मयामदा सेंतोक सके